adag ito'y nagitinasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito yung programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, kan mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal kan pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Ti paulo ti pakasalitaan ni Romel nga napauluan, neaw-awan. Sagudahin nga ti surat, Dear Manong Nemi. Mabut-butengak manen, iti day tangal daw Manong Nemi. Eksipud tap apaan manen, ni Papa Simeon, ni Mama Ani Manong. Saan kang naglibakpay? Adalalaki mani, liblibutan nak. Amo ti Diyos, Simon. Awan ti sa maling nga nagbaling nga lalaki ti biyag ko na saan nga siksikalay. Nakalawlawag na giti pamanaknek. Agulbot ka pahilaan. Kaya't mo tatong-patumpain kang idumudong, kaya't mo tapapatayan ka. Ngaw-awak lang Manong Nemi no agdiso digiti layat ni Papa Simon nga ilay-layat na kani Mama Ani, Manong Nemi. Nagtagtagargara ka mabutbuteng kasapulak nga da ko ma. Mga tibay kaniyak. Kasapulak nga da ko ma magpatibker ti pakinakim ko. Ubingak pailaeng Manong. Nagsipod ta. Manulaeng titawin ko. Tiyak paingit malagipan numanot tawin ko Manong Nemi. Kinapudno na agbasa ako man iti elementarya. Ngem hindi nakmat pagbasain. Naman paikal kaligaw gumat ni Mama Ani Manong Nemi nga sombrek akton iti panagsasarek iti klase. Oen Manong Nemi adala ko umay mat umarayat kanya kiti panagtagtagargar ko iti buteng ko Manong Nemi nga mangbuybuya iti panangdukduklos ni Papa Simon kini Mama Ani. Nga mo mati sa bali nga raramiden Manong Nemi ti bigbigbigek nga ina no di agsang sangit nga magbagbag nga awan ti basol na awan ti kinapudno ti pabasol di Papa na pasimon kang kuwan. Adamat dagiti kakaduami ditoy Manong ni Lula Sabel daan ti Anton daan ti Esther ken Uncle Ronald. Ngayon buy-buyan damat lata ter aramiden ni Papa Simon. Parang dugduklos kang kuhana, uno parang dugduklos na. Kini Mama Ani. Tas na maragragsakan da pa kiti. Maragragsakan da, tikas na raramiden ti anak. Anak ken kabsat da. Tas sigun ti patakaawat ko Manong Nemi. Na ikamkamang laeng ni Mama Ani kada kuhada. Di Lola, Sabel ket inaamis mo ni Papa ken di Uncle Antester ken di Uncle Anton. Bali, dakam lang ken ni Mama Ani Manong Nemi iti na ibalbalay na isagsag pau kadakwada. Na ikamang ni Mama Ani kadakwada. Siyak tinagbaling nga anak-anakan na. Nagsipod ta sandak nga pudno nga anak. Nudigat arig na napidot nak ni Mama Ani iti sangot ti simbaan nga pagpalpalamaak. Gabuta, diya mo nga ilawlawag no sa dindot naggapgapuak. No kasano nga nakadano nak iti dito nga lugar. Tay kunada Manong Nemi nga nayaw awanak. Basta na po utak lahingan Manong Nemi nga dakon iti dayta nga lugar.
nga siya kamon no sa dinon ti paghawidak imbag at amok pa tinagan ko nga Romel nga jak pakit among ibaga no anya ti Pelyedok manong name jak maawatan kasano gabot na mabisinak adumat na gini makitkitak manong name napadak nga ubing nga da iti sangot ti simbaan nga agpalpalama Tapno lang da igatang ko ti kanek manon name naman pay sa anak nagsuksukaten. Misbo aklatan tasuli numampay parparitan da kabugbugkawan. Kakaasik pa rin manon name nga mapan mangi pagpak nino sa dinot pagrugitak. Sumursuro tak kumamet kadagiti padak ngombing agpalpalamangim ditakbet kayat nga kadua. Paritan dak pegidi nga agpalpalamaa nagsipud ta mapukawan da kano. Ngamiti may sa nga malem, manong name agbalpalamaak manen ket ni Mama Ani na asyan siguro kanyak ket kunana nga aya alaen nakalaw na laengan iti balay daga mo awan kano ti anak da iti asawa na. Hindi damagik no apay nga awan anak da nangig ko iti timbaga na nga baog kano ni ti asawa na. Ket gapot adda mangala kanyak manong name nga mga bilang nga anak. Akit simuro ta ka. Apay kit nga saan ko na ka. Nakasaysaya at matpala idi manong name ni Papa Simon kas tamatan di kiti naganak ken kakapsat na. Kanyak. Uwan. Ta dinigusnak ni Mama Ani. Dinigusnak, linudludan nak, moren ko ngin nga in baduan nak katangan nak kare kiti badok ay ayam ko kanda dumapay kasapulak mga anak ti usto nga oras mabsog akon mayat met pala idi manong tasaan met palang idi nga apaen ni Papa ni Mama imjaka mo dati panaglabas ti aldaw no kasta nga dumteng ti rabii nga mabarbartek ni Papa karkaryanan naman ng name ni Mama Ani nga bagbagana. At dalalakim! Dadalat mangmangid kong ipukpukaw na. Mas asyanak, tadandan nila tungpaan, dandan nila dangran. O, mati mabaling ko, taubingak pa nga isalakan ko kuma. Ni Papa, Simon, iti agtrab-trabaho. Ni Mama, arig na manunemi kit isu ti katulong da. Na ikamang kadakwada, kadisot nagbaling nga katulong da. Awan mabalbalinan na. Awan mabalbalinan mi. Manong nemi, aging ga nagtanag, nangig ko ako na ni Papa, Simon. At dapakit gundawen, nga jak mamati, nga napidot mo lang na itaga uping, no dikit mismong anak mo. Kinam tilangam kintilangan na. Saan gani nga, agkakaingas kayo? Hagulbot ka pa ilan? Anak mo ti sa bali nga lalaki. Anak mo iti lalagim. Saan nga pud na dayta, Simon? Mamati ka kumakaniyak. Saan ko kapkapin ni Romel? Gimnasya na ken kuana. Isud ka po nga inalak dito'y balay. Imanugot ka mat idi. Awan di problema. Gawa po tawang palibagbaga nga dalalakim. Awan iti ti problema. Gabot na mamatik pala hindi nga saan nakaliblipotan. Ngim ka na dito, nakadadong ebidensya. Hamon nga may lipakpay. Iso nga tinasyat. Kat agtalaw kayo. Romel. Ano nga Romel? Simon, tinagan ko. Simon. Sana kam kumapagtalawin. Hagpatpada kami kini Romel nga awan ti papanan na. Kagabot arig na. Inampun na ka ni Mama. Kagabot na napintas ka. Inasawa ka. Hagpatpada kayo nga ampun, iti ampun mo. Iso kagabot agpatpada kayo nga ampun. Pumanaw kayo. Saan ka di? Di ka mabain? Ani? Arig na. Pinulot ka lang sa basura.
Pinidot ka lang iti pagbasuraan. Gabot na basura ka. Awan ti papanam, arig mo tagpalpalama, ket kabot na masya na kanipatpatag ka, tadalangam. Ano't inaramid ko king ka? Kinawasan ka, inayat ka, inkasar ka. Kim, dito lang ta. Dito tinakasakit ka manunutan. Saan ka amaanakan? Saan ka mapututan ta may sakabog? Gitgabot na saan ka maanakan? Nagpuputot ka sa bali. Dito nga romante, anak mo sa bali nga lalaki. Mga punto sa ita. Saan ko nga anak ni Romel? Kinawanti sa bali nga lalaki. Itibihag ko siksikalaeng, Simon. Ngayawanti dinengeg manong nemi ni Papa Simon. Nga kabigatan na manong nemi na ituloy ti saritaan. Ket siyempre, gabot na talaga nga bugtakin na kami ni Papa Simon. Taarig na manong nemi nga isudan ti mangisagana ka nagiti arwatan mi. Ni Lola Sabel, kaya nagiti anak na isudan ti nagtitinulong nga nangisagana nga nangi karton, nangibag ka nagiti arwatan mi nga akina. Kalpasan naman nun nemi, binugtak na kami nga pumanaw, ta nakaredin dagiti arwatan mi. Sampala idi manong nemi nga makakuti ni mama, nga ulud-uludan dan. Inruardan dagiti arwatan mi, ulud-uludan dan ni mama, pati siyak binagkat na kun manong nemi ni Uncle Anton, kalbasan na impan na ko ni Tirawarte kay. Yung nagsubliak iti uneg, tapno arakupek, timbilang ko nga ina. Arakupek manong nemi, ni mama ani. Mama, Romel anak, pasensya ka. Ingarik ang ka, tinapintas nga biyag. Ngagtalinaid ka, tinatalgad nga balay, nga mangang ka ti husto, maturog ka ti husto, maaruwatan ka. Ngam kastumatan, tinapasamak. Ngam mo ti Diyos, anak, nga sa anak nga dakas nga asawa, sa anak nga dakas nga ina. Saan nga bali, mama? Ang mabalintamat kag biyag, uri awang balay ta, barabari nga da mangala ka na ta. Manong name, awan na puluste na ramidan ni mama. No di, nagtungpal, nga saanin nga nasken pa nga uluden da. Ada kami nga padpada itirwar, tinaladan, tinagkapuan mi nga balay. Idi, tabagkatanin ni mama, tinaikargaan, nakaikargaan, terwatan mi. Umay ka nga rodan, anak. No nasken nga agpalpalamata, aramidan ta. Kan barbaring na damang pasangbay ka na ta. Sumbre ka kakas katulong. Iti kondisyon nga orisandak nga sweldoan, basta lakid di kadua ka, nga dapagturugan ta. Manganta ti usto, maturog ta ti usto, nga awan ti anyaman na pagpagkananta. Umay ka nanak. Andiyan nga tanong, may pay anak latan, mama. Hanya? Sabi ka may payan ka. Huray kat sa anak, ba't nga po nung anak? Tama pang ituloy latan, ti agpalpalama ti simbahan. Saan nga mabalin, anak? Huray saan ka nga mismo nga nagtaod iti kaon. Nagtaod iti saklot ko. Ipatpatek ka, anak. Kapot na mapaus kayo nga madanti anak, na saan ka mapututan ni Papa Simon, sala nga basta mapausan. Kapot na marik na ka talaga nga ipatpatek ka. Umay kan. Umay kan, anak. Kahit patsyek, nga saan natang habaybayan ni Apo Diyos. Arig na manong name at nagkatang-katang kami. Mabisbisanan kami yung tawan gayam kwarta ni mama. Makananak, mapantay tinata karinderya. Makanta dita, ta ikarok ton ti makanta. Agin nawak to. Kasta nga ron tinapasamak manong name
nag-order ni mama, nakapangan kaming kadi di aksingir da na kita imbaga ni mama nga 1/4 mi. Mabaling ka di nga ikarok laing ngayon agin nawak kada dumapay nga paramid yung kanya. Kinasarita ti bakit ni mama manunaming aking kukuha iti karinderya. Sabi ko mga 1/4 kat na sa tilangam. Inistorya manunaming ni mama iti bakit nga aking kukuha ti karinderya ti napasama. Kadabi nga di ka mapanagkamang karigit dati lalakim. Awan ti pudno. Saan nga pudno nga da lalaki? Ay, mabaling ko ti sumrek nga katulong no adda ko mamangala kaniya. No dito'y agbalin na ka servidora isiin kam kuma. Ay, amadi nag-stay ka dito'y masasarado dito'y sa adda ulitig kong agbambantay. No doa kay no talo kay dito'y na kita amangamat no kursonadaan na karajay ulitig ko kita mo dapat nga tuminom. So nga may advice ko saan nga na talaga dito'y. Ala, kay, mawatak. Gangarod agin nawon ta. Paano nakaikaro iti kinan yung agina. Hindi makainawin, manunemi ni mama intuloy maminan iti nagna, manunemi, nagkatang-katang kami. Nagkatang-katang, nayaw-awang kami pa yun, mano. Kas lalo doble nga nayaw-awanak. Ta nayaw-awan kami ngagpadpada, manunemi nga agina. Aging ka, nakadanon kami kadigit ti lugar ang daan tinapipintas sa Walbalay. Ano ito'y nga lugaran? Mama, tayo subdivision ng bagbagada anak. Sumrek ta dito'y. Agpakata ta kadigit ti gwardiya. Hey! Paano nyo? Binugkawan na kami manong name ti gwardiya. Ako na ni mama. Oye, ang kaya maling nga sumrek dito'y. No awan ti balayo. Digiti lang ang dalugan at sumrek dito. Mapangkam kumak. Mangkita no, sino tagkasapulan ti katulong, sir? Nasumrek ka katulong? Kadom ti anak mo? Uwan, sir? Garo ka. Tag-istambay ka pala dito tayo mabaling ko tawagan no, siya sino ti magkasapulan ti katulong. Amang matdo, membro ka kadigit tayo ba? Akyat bahay kang. Sa puno natin police clearance kada barangay clearance. Inlawlawag manong name ni mama ti sitwasyon. Magtungatong edmet ti gwardiya. Kaya sana ka mamati nga pintas mo at pagtalawon ng anak mo. Ay, asawam. Sana matama ko na nga ng pintas. Kas magkitam, nagalas ti aromatic. Sana pa yun makapagsagaysay. Ngayon no, talagang makapagpagsagaysay ka, nabintas ka. Kursonada ka pa yung matngarod. No, kumataon pa'y asawa, kitayawid ka kuman sa balay. No, kumanta kwartak, ibalayang ka. Ikasayra ka. Manong nimi, tsak amo no, anyat kahit asawan ti bagbaga ti gwardya. Kursonada na, ni mama, ani. Nga kasal ka, babaiyan na. Nagtawag-tawag manong nemi aging ga ako na. Adamayat na magkisarita ka, keng ka. Kada kayo. Okay? Mga lakay tilugan nyo ito nga sumrek. Nadayo. Awan ti pagplete mi, sir. Susapo. Agabunarag pa eh. Ang nabali, sir, tanong kas pagarikan ta matulungan na kami. Kumaikot tubig-bigan nga ng baganakim ti amin. Cesar, tinagan ko. Animat kanyak. Dati anak ko ni Romel. Okay. Tao may kanto pasyanan sa diay. No. Makastrek ka. Ha? No kasapulan tiragsak. At daat. Nga mga ipaikin ka. Napitnas ka. Ani. Di lang mabalin sir nga. Inkamin. Sige. Hey! Pinukkawan naman ng name di ba sa tricycle na sumsumrek. Aba sir, ilogan mo kadakwa. Ilogan mo na ito. Ipa mo, itikas ito yung bala ibaga na ano. Dalo tiplete da. Boss, iplete mo da. Kursunadak namin eh. Awitas kami na ya. Sige, ilogan ngayon, tayo.
Mrs. Fernandez kunada manong. Tinangin ko. Dito saan kami tricycle. Iti sanguhanan tinapindas nga balay. Sabagay, napipindas naman amin manong. Taas la halos agpapanada. Dito ko na ang subdivision. As nangig kong imbaga ni Mama Ani. Nagdoorbell manong name ni Mama. Kalpasan na may isang nalapsat nga babae. At taeng na manong name ti Masudag. Siyak na ti ko ma'am. Naibuon dito ni Cesar nga gwardya. Ay, sige. Mabilang ti ilokat ko ti gate. Pinastrek na kami manon name yaking ga iti oneg ti salas ti balayda. Kasapulan milauneng kami hinitikat kadwa. Tada tay dati nga duami natay tinaganak kang kuana nagdanda aksidente na nagawid. Kat pakano saan nga makasubli dat imbaga na so nga kasapulan milaunay. Nagbalinak to nga napudong kakatulong nyo ma'am. Basta lagi ti kondisyon nga kaduwak ti anak ko. Pudno nga anak mo. Ibilang ko ang pudno nga anak ko. Siguro inyistorya kada kayo ni Cesar. Ti inyistorya kang kuwana nga pagting. Okay. Gabata ka sa pulang milaunay. Awaten ka. Awaten kayo. Basta lagit sa nga nalakotag. Agperdi ito anak mo. Nasiging patak, ma'am. Siya nga ang pagdanangin niyo. Very good. Alala. Umay ka na. Sumunod ka ganyak. Naitid ko kada kayo. Patuldo kada kayo ti kwarto yo. Iriya baba nga panao manong name kat naka-naaddan kami tinapintas. Nga pagyanan. Natalged kami. Makompleto miti mangan. Makompleto miti maturo. Talo da lang agyan manong name. Isuda nga gasawa ken may sang anak da. Nga ubing babae nga ubing ngem ni mama. Nagagat ni mama tultulungak manong name no da masapol na, paalan na, paiyawat na. Aglaba, agluto, agdalus, agplansa, ang mga sikaso iti panakahardin ti balay. Agdalos ti aglawlaw, tumultulong akmet, tamok met agdalos, agkaykay, agsaplit. Bari-arig na manong name, adwa kami, tagtinulong, akas katulong iti dayta nga balay. Kano dumtengton manong name, iti rabi, kadag-kaida kami nga agina, iti may sa kwarto, iti may sa akatre. Anak, nung panaglulukat ton ti klase, ore ka dadan sa amin eskwela dito, subdivision. Isa nagkanto na naka. Oin ma, ore ka insursurok matangay ka no, kasunod tagbasa. Amo matangay surat ti nagan mo. Yung na ito apelyedo, bakit? Insurot ko at apelyedo ni papang mo nga. Simon, yung man nga talaga at apelyedo, hindi mo malagip. Saan, mama? Kasano namin ti panakayawawan mo? Dawan ti malagip ko. Na-amnesia ka kung nakumaang kasano ko ma? Ori siyak, diyak mo nga ilawlawak, mama. Kinagyaman kadakeng ka, tanda ka, nga nangasi kanyak, ipatpatig ka na. Sa dinumantihan ko, adda ka. Malaksid. No adanton mang tuntun ken ka. Hanga bale. Aragsakak tulaw na yan no. Masarakad na ka. Tipudpud nga naganak ken ka. Mo. No apay. Anat malakip mo. Agnaed kay tinapintas ka balay. O nagagangay lang nga balay. Kaslakas to eh. Baka anak nakatibak nang. No anak nakatibak nang. Asan ako mangarot nga na iyo o anak? No anak nakatinakurapay. Baka adaim painom na. Nasamon nga malagip tiyap naggapuam. Kasla tay pusa. Mayaw-awan. Pusa nga mayaw-awan? Kasla kaya rigam ti pusa nga inyaw-awan da.
Sano, mama? Ada kami malagip ko, di lugar mi. No, sanda kay kayat di ba isang tarakan. Ipanda iti sako. Iti awan makita na, sada iyadayo nga mapan ipanti kapakiran. Kasi dyan. Mapanda iyaw-awan no sanda nga kayat. Hindi dyan tumatang na pusa, kumpormento ti pabalin na nga turungan, no adda mga yat keng kuana, adda mga ala keng kuana. Ay, kasi dyan nga ta? Kasi dyan ti kayari ka, mama? Sanda ka akay kayat, iso nga inyaw-awan da ka. O, nga sandak kumakay kayat, kadwapo akmat. Dato tiya kang mosong bata nanak. Kaya si gamit, mama. Ape ko na ni Papas, Simon nga, nati ko nanan, napidot nakalangit ti pagbasuraan. Agkatang-katang ka pa didi. Harig mo, tagpatpalat nga na awan. Aging ka nagkursunada kanya. Akas ti pa nagkursunada kang ka JCQ. Ala, anadam na dyan, mama. Mati pa nagkita na kang ka. Kasla chick boy. Wala na, madlaw ko. Nagartem. Mahilig na arem. So, pagdanag manak. Ngayon talagang awan sa baling ako, ha? Nanya. Di ba pabasol kang kani, papa? Awan, anak. Awan. Diyan ibagbaga nga da lula. Nga, kinakasaritam ka no. Jerry, meter reading. Meter reading, iti read. Iti bill ti kuryente. Siyempre, magsasarita kang kanyak at siya nga rin danon na. Dadya matin ti pinicture ni katugang kababae. Ngayon, na kini Simon. Ngayon baga na ka nung lalaki na geometry reader. Dati ha? Dati pa'y, career at agipat patulod ti parcel. Tilad dati ibagbagada nga kakarelasyon ko. Nga paspastrik ka no. Sikat diba, mga ipanak na ka nga umbat ti paspastrik ka nga sa bali no, awanda. Diba? Amok ma. Siguro ka talaga nga impamuspusan da. Nga mapukaw ako ni tibiyag da. Nasyat met. Bigbigay ng otang ko na yung baganakam, ti panang ipatig ni Simon kanyak. Tausto ti kunana, pinidot na, kinawasan na, impatig na. Sunulayin ti sa anak, amaanakan, agsipod tabaog nga rod isuna. Aging kadimteng kan. Naragsak kami ididamo, tandaan anak mi ko na. Ngem sinabidungan, di kakabsat, naganak kang kuha na, ti panunot ni Simon. Pinagbalinda nga dalalaki, nga glalaki. Pinagbalinda nga pudno ka nga anak, nga putot na katilalaki. Iso kasi dyan, tinapasamak anak. Aging ka namin pinsanan nga pinapanaw data. Nasayasayatan, di kasasahad ta, mama. Di ngamin, huwag anak, nasayasayatan. Natalagad tayan ta, hantabat unay marigatan ti trabaho ta, makumpleto tan ti mangan, kita ti sweldok o rebasit lang. Adan to pang pabasak kang kanak. Pagbasahin ka, kang katurpos ka ti kolehyo. Kat didak to nga tamat baybayan. Talaga Hindi na dahan amok nga nadan ta pagsapulak. Mga patakder ton ti bukod ta nga balay, mama. Kat saan ka nga baybayan? Gapote patpatik ka na mama. Kinagyaman na, kaya ti panakayaw-awan ko. Panang baling ko nga palpalama kinadda ka, mama. Thank you. Alam anak, naturok na nga rin. Nasapa pa lang ma, istoryata pa eh. Padasam nga lagi pem, no sino ka nga talaga. Malagim. Ngam no kas pagarigan to dumteng to anak. Dumteng to tiyan niya mama. Nga masapulan na ka, tipod nga inakin tiya mama. Maragsakan ang tulao na yan. Gabuta,
Siyempre, at nabukod mo nga at adan gusto nga naganakin ka. Kaya't alaan na kanton. Mabati ak naman dito yun, nga ituloy ko ito pa nagkatulong ko. Kaya't noon dan ito pa agkrusonada kanya, kaya't ipatpatag na, mabalimin tumatagdan na. Pudno kayo matagasawa kayo ni Papa Simon. Kasanon, mawatan ka rin di ko nada. Nga dyan nagasawa kat saan nga mabaling nagasawa manin. Naging kasi bibiyag di asawa na. Kasi lakas jay. Saan ko nga patpatek? Saan nga naskan nga patek tikas kang kuhana? Alis to. Ngagbaliw ti panunod kendrik nana. Alis to nga masabidungan. Adan tumati ko nadang annulment. Namapay ka panunutek deta. Ando mapasamag deta anak. Babay amon, basta adda ka. Ngam no kas pagarikan, tamapukaw kantuman. Kat kasapulak tikat kadua. Mabaling mapanak tumanin sa disibaan nga nangalaking ka. Mga balbali nga umampu na. Dimteng manong nemi di pa naglunukat di klase naladawak manong nemi na simbrek. Nalaigmet ni mama manong nemi nga mang sursuro kanyak datat gapo na manong nemi nga dago sa kanalaing. Amok tagsurat, amok tagbasa, manong nemi. Iso nga siyak ti kalalaingan, laksit edi mestrami. Adumat ti kiti nagbaling nga kakayem ko, manong nemi. Namuandang anak-nak ti may sala nga katulong. Romel, kunak man lang no, balayong gusto dita. Han, katulong ni mamang ko. Isong anak-nak ti katulong. Kunak na no, baknang kayo. Ang magaya. Pinubak na nga kon, anak abak na kon, santa ko nang gayem. Namamata, nalaing ka, pas pagsaksakaranda ka. Addan nasurok ka makatawin mi manon nemi. Ngagigan kini mama. Iti subdivision. Iri addan na angay nga parti iti balay nga pagpapayan mi. Timulong ak siyempre. Kini mama. Itanyaman na kayat napaaramid kanyak. Iti pa na kayo sagana. Iti maangay nga parti. Nagrubuhatak ba't nga. Nabado ako na pintas kababain no. Pakidak din sa nga ili. Aduman dagiti nagbaling sa nga ili manong nemi nga anak dagiti imay nga. Kada medyo isimak mo ta. Lalalo no kita anak tayo padak mo bing nga babae. Tapos lagros kanya. Ang anak mo ta. Aging ganda imasadig manong nemi nga kuwapo. Hey. Ano naga mo? Nagang ko sir? When? Romel sir. Romel, Pelledo. Reyes? Bueno, Alconcel. Reyes, sir. Nangalam ti Pelledo nga Reyes. Sino ka ti amam? Sino ti amam? Ape, guyak ka. Sino ti amam? Diyan ka mo, sir. Sige mo pala, ubi nga di mo, amam, nangalam nga rin ti Reyes ng Pelledo. Iso nga ti impasurot ni Mama Ani kanyak nga Pelledo, ti asawa na. Mama Ani. Kaya mo sawin. Sir, mabit lang, sir, ni paypayanak ni Mama. Uy, mabit lang. Nagsublikan to, Papay, sir, basta nagsublikan to. Yung bagak manong nemi kini mama ngayon interview na di lalaki. Anak, damdamagin na tayo Pelledo. Reyes ko na ka. Sana kit ibaga ang Alconcel ko na. Baka malasin na ka. Malasin na? Anak, agparparik na kanya. Danda rin dumting ti panagsina ti dalan ta. Ano yung kahit mo soon, ma? Saan nga interesado rin yung lalaki no saan na kang ama mo?
malasin na ka. Isuda dyan ti papang ko? Haan siguro. Baka ama muna ni papang mo. Ta Alconsel, hang Alconsel, kung na baka tipudpud no nga apelyado anak ko kit Alconsel. Tsaka kayo tagsubli dyan. Nagsubli ka na. Nagsubli ka. Ibagam tipud no. Tsaka kayo tagsubli. Ang mga no alahin na. No alahin na kakit itad na ka. Itipud no nga naganak ka. Hindi na pintas. Saan ko kayo na mapukaw ka, mama? Ano tayo mo, baknang kayo at alahin na katulong. Saan talatang agsina? Ha? Nata? Sige, nagsubli ka. Nagsubli ak manong. At yung pakita ng haladawan kanya. Mabigbig mo na ito. Agkakaingas kayo. Namimpinsan nga carbon copy. Kasi nakitkitak na ito yan. Da ito'y tipod nung amam. Nabayagan na sapsapulan na ka. Tipod nung amak. Mabiglang ha. Tatawag ak isuna. Indrawar na maron na iti cellphone na kat nagsarita da. Partner. Dinapindas kat napatpatig nga umay ka dito eh. Tapno makita mo nga mismo. Sige, kasalitam. Kasalitam ha. Gamam ha, amo iba pa ng cellphone ko. Sige, sir. Hello? Romel? When, sir, Romel tinagang ko. Romel, anak. Itad mo man kinititom data cellphone. Tito, alam ka no. Hello. Wala ya. Check na lagi. Mabilang baliwag ka tumawag. Video call to aramatin ta. Video call? Dato partner, kilang. Makit-kitak to eh. Ladawan ito cellphone. Makit-kitak Romel, anak. Sika. Orahin nak dita, anak. Orahin nak dita. Saan? Diyan kayat. Apay di mo kayat. Sika tinabayagan nga sapsapulat nga, anak. Tapno di sigurado. Sigurado, oras saan nga naskan pati DNS nga magbagada. Sika, anak, sika. Saan nga sumurot kang ka. Diyan kaya na panahon ni mama. Naging ka nagtarayak na paniteyan ni mama. Mama, alaandak ka no. Anak, no alaandak ka, sumurot ka anak ko, anak. No talagang nga da pamaniknik nga si ka, ti anak da, anak. Hindi kayo magsinat, ama. No, itugot, alaandak, masapol nga da ka. Dimteng nga rod manong name itipod nung maamak kat kastaon iti panangarakop na kanyak. Kat inarakop kumet manong name itakas lamariknak na talaga nga datin nga rarakupen na. Anak, agamanat almost. Danilit duwa nga tawain nga sapsapulan ka. Adda ka ba't lagayam dito eh. Yung maglaki din na nakita na ka. Itikayam ko. Sir, daddy ko naman. Kasano naputsak ti anak yo. Kasano ak napukaw. Dito lang ko na eh. Tipagkasdawag. Aramid ti inam. Aramid ti. Kaya't nakasiguro nga maala. Kamu, saan ka mga kinaawatan ti inam? Iti korte, siyak, timbagat ti korte na pagyanam. Yung karikagom na kasiguro akinidnap. Iti tuntunan ka nga napanak iti pudno nga inam, awang kamat sadyay. Nga pati iso na katsapsapulan na ka.
Kasanungarod ka na iyo, awanak pa, Daddy. Tsaka mo. Apa yung tsak malagip ti apilyado? Alkonsel, anak. Siguro kita, adda impainom dakin ka. Tsaka mo, tinaskin ka daddakan, anak. Daddy, iso ni Mama, Ani? Sir, no talaga nga anak yo ni Romel. Nasuyat lao na eh. Anak, mabalin mo nga mapanin yung batagit arawatam, ta sumurot kang kengkuana. Diyak kaya ti sumurot. Anak, saan nga nasakban batagit arawatan na? Ta, adumat ti arawatan na nga nabati na sa diyabalay. Tsaka mo na, dadi makakil ka matan. Igatangan ka to dado, anak. Pasaintan. Diyak kayat, Papa, Daddy. Sabi di mo kayat. Kayat ko, itugot ta di Mama. Saan ka di, nanak ko namang nagsina kayo, iti inak. Ket nimit Mama kin di asawa na, nagsina damay. Di yung kadi kayat nga, agbalin nga, may katuwang asawa yon ni Mama. Anak, saan mo nga mo tibagbagam, sana ka may kari. Katulong ak lang, kadbak na kayo. Mananagam mo? Ani, sir? Ipakada ka ti aking kuko ay tinayto nga balay. Iyawid kayo nga agpadpada. Hawat na magtanagam, sakti ba ka mo? Kahit no kayat na ka, ti anak ko nga agbalin nga may kaduwang inana. Di okay. Saan lang nga may kaduwang ina, oh? Ano nga rin? Isopit may kaduwang asawa yo. Sabagay. Napintas isuna, di kami Daddy. Tutag kursunada king kuwana. Pati di CQ dito subdivision ket kursunada na. Sige. Itugot kay nga rin nga doha. Iyawid kay di bali nga doha. Makapauyak, bagbag, sorry. Kinapod no na, Mrs. Ani, mariknak matinin siyang sangenerik na para kayo ka. Malaksin no, di na kayat. Uy, sir, sana kami karkari. Alalalakat na mapanti orasan. Hantay ka baybayagan. Ibantay ito suston. Eh, nangasawan, manong nemi, da mama, wano mami, Ani, kani papa, Daddy, Ronald ket isuda iti nagasawa. Te kunada nga mangmangkoy di nga annulment, napa-anal, ti kasarda karedi inak karedi ko naktanatayen. Wan, nimbadamag da nga natayen ti aksidente. Bale ko nak, tadamat ni Mami Ani, ni Daddy Ronald. Saan lang sisyak manong nimi ti anak da, gabota, nadda anak iti talo nga kakamsat, nga anak ni Mami Ani. Nagtungbalan naman nun nami kalpasan ti panakayaw-awan ko, panakayaw-awan mi, idimbilang kong ina, kanimbilang nakmat nga anak. Kat nadaan kami matlayang iti pudpud no, nga pamilya manong nami. At ako nada, anaragsak matlayang tinagtungpalan, ti pakasalitaan. Iriag naman manong nami, agbasbasak palayang ti college. Kaya dito umping pa manong nami, di kitikapsat ko. Naragsak, damami kay ni Daddy, kabata talagang pimpinutag da. Naragsak, ni Mami Ani, kalbasan, tiyado nga panagsagapan. Agyaman ang unay, ti anos mo, nang ibasa, at sabi ko mat, at dapat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kanagiripadag nga dimngag kanagbuya, more power to your program, anong, and God bless. Tuwing arodagyaman nga pagayam mo, Romel. Ayan, thank you Romel, iting ka pa nagsurat, thank you. Kaya kita nagbuya, nag-comment. At ang kapsat, di kita desisyon na awat tayo ti desisyon, di kita judges tayo nga iruray tayo. Nabasa tayo ito yan, yeah. Okay, kaya siyempre, congratulations ka na tayo best letter of the first week. Majority vote, kapsat, dati pakasalitaan ni Lisa nga napoluan asino. Tirumpeng kadakwada. Adamat nang pili ken ni Nana Ninita, ngayon basabasit,
Kaya iso nga majority vote kabsat ni Nana ni Nana Nenita iti second ko ma. Kaya madaduti ng butos kaniya Lisa nga napoluan asinno tirumbeng kadakwada. Nangigyo na tayo? Agbalin ko maping best unique story ko na yun. Di ba? Ada pa nang comment nga unique story ko na. Malagip yun na to eh. Yung story ka na kayo, nung malagip. Ni Lisa, kad naada ni Tiduang napinget nga agar-aram, nabak nang kan na kurapay, karpit, di nabak nang kan ni dato construction worker. So, na title na, Sino tirumbeng kadakwada. Sino? Kaya, nagbulsek ni Lisa. Naaduman tinagastos na yung boyfriend na nga nabak ng construction worker insagot na yung matan, dagiti matana kini Lisa. Inata, asino tirumbeng. Asino kadakwada tirumbeng. Iso nga, da Lisa kan the construction worker nga nangidunar kadagiti matana, isuda tinagasawa. Yan, asino tirumbeng kadakwada. Jibak nang, wano dyan akurapay ngem. Isut kapudnuan, gabuto nakasagana nga mga paay, iti biyag na, iti babae, iti kinilis. Ayan, unique story kan talagang pakagitan ti pudno nga ayat, di ba? Kahit na jibak nang, may hana may tured, nga doon yung matana, pabarakon pato, kung na nagindi. O remote may ibos ti kwarta, basta ang lakto batak, kung na naman. Okay, thank you very much, kanagdi amin nga nagbuya, kanagdangeg,